99 жаштагы ажы өзүнө 4-чү аял издейт. Социалдык тармакка тараган төмөнкү видео көпчүлүктү кыраан күлкүгө салды. Төмөндөгү видео тасмада 99 жашка чыгып калдым деген ажы ата өзүнө 4-чү аял издеп жаткандыгын айткан. Атанын айтуусу боюнча ал 99 жашта дин боюнча өзүнүн парзын аткарып коюуну туура көргөн. Окуя кайсыл жерде тартылгандыгы жана бул видеону ким интернетке жайгаштыргандыгы белгисиз. Булак Назар News KG. Özüm hacı Kur'an'dan aytkanda işte atkar atam. 3 baybeçeni bağ atam. Bıltır videodan çıkarı bıltır bir öde aldım, bir öde aldım. Dağı bir öde almak için şu 4 nikahlar 4 katım oluş gerek de Kur'an'da o şu 4 öde atkarız gerek. O şu suyunu soran atam ki bana bir öde tab dağım da jakşağını 4 olsun. Anda meni ökül ata koyas, 4-üstüne men toğam, meni ökül ata koyas. Makul. Жақсы. Қанша келдіңіз? 99'ga. Байға бар жаштан өтісті. Мен суретке түшкенге болады. Сіздер біз суретке түшейік. Как раз 4-ші чакырсак. 4-ші кемпірін іздеп ататын ақсақал 82'ye çıktı. Siler beni ortağa alıp demek kılak. Buna işenmesen şu ақсақал 4-ші іздеп atады. Nike boyunca 3 katım var. Daha bir öyle alsam 4 olur. Сүйінбек. Сүйіндік. Сүйінсің бе сен? Танымай қалдың. Қолды мұнда алыңыз ақсақал. На, şu ақсақал. Был не olmadı. Помните поближе, возьмите его прям. Вот так я вот стою рядом. Чего как не родной? Біз Қазақстанда да? Жоқ, поштан келдім. Поштан келдіңдер? О.